Mwen mwen kon an vok te bay, koum ven sens li mwen gabe ven sens li. Mwen gate tout le monde gade ka yon net. Mwen tou an bagay kou men. Mwen se wap epi la? Ya, mwen se mwen panse bi mwen tan me ekli ane. Mwen chat la an de mwen la. An bak chat nou men. Ou, mwen sa mwen fe, boy sa la via ou fwe nou men la oblige. Mwen nou ou ban yon gasa, yon pak travay. Mwen yon fe personalite moun nou men. Fè mi avem. Bel mi sa yon kap tombe men wè, si ma fistou la. Bilya ba ou pak travay, ban bil nan yon kom. E, gou ba yon baka pou pon nan fi men. Koman fè lwa pos ansama yon fi fya pou paket tan. Pou l fò fè ten ten. E pi apwe lèl fin repon nou li pon pos li pi oto nou bak son. Kon ba yon fò kè yon pe yon dek. Boko jan ka kon ba yon. Boko vi sa de yon dek. E baske yon fi vle men di fèm di sa wè. Men gen Mas fè. e ti foto kap tombe la, ti foto la vle men. Ou akos de kon nou pon nan man la, ou müzik li ven nan tet man la. Mwen gen nan yon men den. Mizik nou bal la ki wap bay la? Mwen sa men la kaze studio anek. Ou pete yi bas? Radab man. Ba yon le man bouya, men sant la wap kibel pou moun do. So fe ou sa anek. Ou maten. Mwen kon mwen ti men, di maten mwen kaka anek. Men, mwen de yon dousa anek, di maten mwen kaka. Ako ba pou basi, so bay la nan. Mwen a yi, lokay mwen nan basi tou lakay di. Ou konen pi go problem do sa ma ako, wabay moun respect men. Si pa ba. Toujou gen ne kaka nan fiki moun men kakos. Fè li nan fè. Bon pap di may Mwen pete senti la bagay. E bi apwe sa mba posa nou moun ane fè. Ba yon fò ke la. Di mani kaka ki mwen nek. Di mani Nasip. kaka ki mwen nek kon fè. Figi ne blan isi. Ya fò mwen fè. Moun ou. E de manche kaka sou moun jen. Kaka sou kote sote vin pou pete senti la. Shit, man, they're mission. I say hot guys.